khona ekhaya ngaphinde futhi ngangena la kule channel le ngaphinde futhi ngakubingelela Swaziland lapha South Africa wonke Botswana America Zimbabwe Mozambique okhulumako uDlamini umthandazi onesiphiwo okhulekayo mbukelo khona ekhaya indlela lesawuphumela ngayo emhlabeni ayifani umuntu nemuntu unendlela yakhe latawuphumela ngayo indlela uphumela ngayo wena ngeyifane neyami omunye uhamba ayisangomeni simside aphumele omunye uhamba ekumthandazi amside aphumele omunye vele afunde nje vele kulunga ngalendlela leyo umuntu nemuntu nje nendlela yakhe yephumelela uyathi ukuthi nento le kanje kunabantu labathi bona abafuni noma angeke aze yena agane esithenjini lapho akusichoice akusiyachoose ngamayikhethela lapho kunemuntu lodalelwe into egazini lakhe uma ngabe lento insila yasekhaya kini vele into okwendeka uyafuna awufuni into okwendeka noma kanjani so kunabantu athi umuntu mina imali nginayo angikhona nemoto okunye kuhambisana nani nekuthi ekhaya kini kukhona abenako lokho kukhona abenesithembu ukhona ekhaya kini lebe vele angizona business ukhona vele ekhaya kini abenesithunywa kuhambisana ukuthi kukhona akhona ekhaya lento ibe isiphiwo ayivele isuke yithi imfadla yehle nje njengemvula mayehla kuphi emafini so umuntu nemuntu ufuna ukubuka indlela okwenta ngayo ngoba omunye umuntu athi mina ngeke ngikwende kwekuthi futhi impilo nami ke uhamba kanje ufuna ukuthi lento oyishoko uyiqabangise kuqala njengami nje ngisho ukuthi mina angeke ngize ngikhone ukuba neinkomo nembuzi uma ngabe lento ila egazini lami kuzoba khona inkomo nembuzi ngoba ekhaya from ubaba ongizalayo noma from umkhuluzela ubaba noma ekhaya bomama kukhona abelele isiphiwo salemfuyo so lemfuyo ilandela abani ilandela mina manje lento ifike ngesikhathi sakushone mina ibese fike lento lesiphiwo ifuna umuntu lengahlala kuye njengaye ubaba wami abenemoya but asebenza under government ayisotsha omkhulu nesikhwama inyanga ningumthandazi so kuba khona lo ophikwayo la emndenini la ekhaya kuthiwe wena uyokwenda nanga umsebenzi so ngizama ukuthi besithembise ukuthi kunento lekulandelako noma athole lento lena awuyithandi fana njengekufa ukufa uma ekhaya kuthiwa umuntu udutshuliwe khangabekisa ngoba yonke into nesicalo nesiphetho uma into ingalungisekanga from ekuqaleni vele kuyohlezi lento vele iba kanjalo nanga umuntu uphelwe yisisu kwecala umuntu namasholo wangagezwa wangavalwa wangentiwani phinde futhi kufana noma sekhanda beni abantu bakhona mhlawumbe bawu3 baba nelakhi yamawele fule mawele lento le isuke ikhona iswa khona ebantwini abadala emuva ayivele vele iqumbu njengomuntu agcumela phakathi emanzini so iba isiphiwo kahle into esuka ila ekhaya emndenini so okunye okulandela wena ufuna ukwamukela kunabantu abaganako abantu besimama asagana umuntu wesilisa athi mina angisifuni isithembu angifuni ukuthi kanti lo muntu usale isithembu nje lento ila kuye akana plan akana develop ungawo ngithi mina wenza izinto emhlabeni bothi angifisi ukuthi ingane yami ibe ngikuthi angifisi ingane yami ibe utsotsi angifisi ingane yami iphile kanje ungasho ukuthi eyami ingane ngeke ngafane kufa ngoba uma sakwendekile ayikho into longayenda yakubona sengisho so mbukelo khona ekhaya zamana ukuthi ni understand futhi ni understandane kulento le uyabona nje sengibekise mhlawumbe umntwana wakho semncane unabo 7 years ngancane uthi uyambona so wena athi uyagedegeda ngezangoma ini ukhoma even mhlawumbe namaphupho bese uyabuka ukuthi la kuba mkhulu bala ekhaya akekho lebe analesiphiwo lesisikhona lo mntwana ungasho ukuthi demon angiyifuni into le nizomshaya mina cha ke usuke lo muntu angatendi ingawo kugcina into eziningi sizonakala because of uma kufika le iphiwo esiphiwa zona ngabalele siya destroy thine siyachwenza sikhuluma kabi ngale iphiwo abese abantu abadala sebayaduba sibahamba asathi umuntu ekhaya mina ngisakhona ukuphupha into abazahambi kahle bathi mabeza ngomunye osaphila ekhaya bazomtshela ukuthi phisa umndeni la ekhaya ngalendlela ethile thina abantu abadala sathi demon bademon abadala bahamba athwele namhlanje sihlupheka kanje ngoba amasiko asisabalandeleli thina sesicala sesenza ngokucabanga kwethu uma kubheke nawo lokho khona mbolo khona ekhaya ikhonto zakho ezenzekayo nje unelakhi nje ekhona kwegazini lakho
so la ufika khona into vele ikhanye mara enda phaka ngoba sheshe ivaleke futhi siyabuthi okay hlahla le hlahla nginayo manje kukhona kumele ngikulungise empilweni yami kusibuse mbukelo khona ekhaya ngizovuka ekuseni lapha e-airport kusasa eJozi mabe kukhona ofisa ngiphathele kona mangidlule eJozi kusasa ngakuphathela mbukelo khona ekhaya mhlawumbe iswasho noma beyini ngiyabuya futhi eThekwini lamaviki la ukhoza ngakukhonkula umntwana wonke eThekwini ukhulumako kulami mthanazi manje ngisaya inkuzweni ngesikhathi ngibani leyo 10 o'clock ngo11 ngiyangena office ngimkhulekise akabhale SMS yakhe njengamanje umprofeti Dr. Dlamini Mthanazi ngikhulekise mina ngimuntu wesintu ngiyasithanda futhi isintu kakhulu so konke kuzako kungesintu ngiyabonga.